Skin doctor. First time from the PMJ, the oil. Ini 6 tarik Jun na singaro lefong blog kasi biz khaika lefong blog andaro kabang ma scheme de chalong to mani abono ঠিক de implement khaija khabo naikha ke motamoti kaham na nukha o lefong blog bisi kotoria o 10 ta edisi village tongo motamoti kaham cholai tongo piaba chung saimano je chini scheme je phaimani abo date grassroots level thangoni abungthum sing saimano je sing do hese minister sing rang roho kintu sing asol implement khainai khai grassroots level boroksi tom je chini panchayat chairman ne ADC village chairman and secretary te chini BDU borsa asol je chini samungno implement khainai an woi maja maja singom hainai fego je ঠিক khai chini je samung je scheme phaimani abro implement dong ni jaga ni samung ni ujala kong mo scheme tong abor date ঠিক ভাবে properly abo utilize de khaija abo chung nai fego ang tam thanai haja marago ni apro usang mang thanga ni mandai block ang thang laika ni belbari block thang laika amani routine visit ang chesa khlai jate sotik khlai je chini rang phaimani je scheme phaimani abo grassroots level the common people borok de mananthung abono rang laigo abo tini kicha ore visit laika or tini lefunga blog ni profile lang lakha motamoti kaham cholai tongo pia batini sing abono masawa je tini main ke tini grassroots level borok dok ni chairman dok village chairman borok chi conscious mangnai porne action plan borok daite mar nai berber action plan rohi angkai next year ni bagai borok rang mai angnai abo sing sabche tini important kai tini village level chairman dok borok kaham ke sangma tangnai moni sade chini panchayat secretary te chini BDU te chini block chairman abro chini main chini agency borok dere se samung kam kai angkha ko chini je sing kha kamani sing tipralajal chu model state kaina ni kha kamani abro puranung nai abni boy sing specific block level lo sing kam kai nango block level unnoti khangsi block level subdivision level thanai sub level state thanai abo sing main tin target kai chini lama most important in road communication tetini tui private rukha road and water tetini sikha the health o chata sector na sing private marana tetini jaiga je sang phai to mani aboro ঠিক samude khaijak dong tetini ni BID fund phaimani ang khana ka tinor BID fund tongo abor mang khaka je BID fund jate kaham play spending thum abono sung nayo tini ang motamoti ang satisfying ka or blog chini refang blog sikobo kotoria chikon matro 10 ta ADC village area ba chikon no jor da to tini junu regani samotolai tongo tai chini or jaiken project abo kri ang sangka or jaiken kuno project kri or bisi bolong kri ba mungkin tahu sing saimano jaika sing oleh rang manjak chini 1000 koti chang jengre rang place kaika laga jaika samotolai tongo jaika samotolai tongo unfortunately or in lefonga blogo andaro kuno jaika ni project kri sing to sigo de jaika tabo kam tolai tongo sing first second phase tab tolai tongo tabo durate prai 36 center jaika project 36 center tolai tongo so tin target tong prai 500 ba 600 tini JFMC sing plai nai ar bisingo tabo durate abo project department ne sing monitor khai tongo 36 JFMC aro kam tolai tongo chini target ne kai price 600 JFMC plong nai abo chini belai kam kabangma ang saimano chini jotton chini tibrasar besiba 90% benefit abo chini tibrasar man nai jaika project besibak sing saimano chini abon project go benefit sing 90% chini tibrasar kongthai bara
abuna जों बेनिफिट मोनो